Mora se ovo, genocid! Mora biti marš van! Koliko je zaraženih, koliko je zaraženih, koliko je zaraženih, koliko je zaraženih. Kući, policajci, dobit ćete COVID. COVID vlada ovdje, odite kući. Distancu. 2 metra distance, policija. Gle narod, svi šute, koji kura šutite? Koji kura šutite? Nema predaje! 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 Brate, koji šute jebote? Koji šute? Prvi smo na misiji jebote. Ajmo jebote, digni glasu! Koji smo kurasa? Realni nas gledaju. Stavlje vijesti. Kad ćemo mi čut istinu od neovisnih medija? Čiji ste vi novinari? Znači konačno neko pisat istinu, pa dosta laži i propagande. Koja korona, koja zaraza, koje maske, koje cijepljenike, koje covid potvrde, pa dosta više toga. Ali ko zna drugi put, sutra ili za par dana ili za mjesec dana, da li će itko moći ovo držati više pod kontrolom? Zato se vi policajci, vi smo dobili da Hrvati, to zapovjeda. Mi Hrvati! Mi Hrvati! Mi Hrvati! Mi Hrvati! Mi Hrvati! Uvijek pratite sve što Marko objavljuje. Sve pratite na Facebooku, jer nažalost mi medija nemamo, jer je ova televizija uzurpirana od okupatora, jer mi imamo okupatora na vlasti. Svi su mediji okupatorski, ali ovo pripada nama jer mi ovu televiziju plaćamo našim novcem. Oni zarađuju našim trudom, našom mukom, oni našu muku koriste da bi tu bili hoštapleri i da bi provodili cenzuru nad hrvatskim narodom i da bi širili bolestine. Daj mu glas! U svakom slučaju, mi iščekujemo da nam se konačno neko obrati, jer nažalost, evo ga, mi smo u ovakvoj situaciji da čak portir nam se skoro nije htio obratiti. Eto kako se tretira hrvatski narod, da mi ne možemo ni do portira dobiti. Pa jel to nije sramota? Ovi Plenkovići i Milanović govori, pa neka dođu meni na razgovor. Evo, Marko i ja ćemo doći na razgovor kod Milanovića. Vi to li ćemo? Neko je on gađa tu! Idemo kod Mikija! Što se bojim? Ovi je nebitno za razgovor! Znači, stojimo na ledu, a nema odgovora! Sve ovo što se sad snima. Znači, ne snima nas! Na koji način steniti svoju energiju. Prema tome, širite istinu, dižite razinu svijesti, jačate ovaj narod koji je Plenković ponižen, koliko je izmrcvaren, koliko je isiljen i ovo su sada zadnji trenuci da ga oslobodimo i da spasimo što se spasiti da. Hoćemo! Razglas! Hoćemo! Razglas! To je teror.
ipak poslušati svoju savjest i slovo zakona koji to zabranjuje taj teror kako na djecu, tako i na onim ljudima koji imaju pravo na izbor. Da li žele uzimati neke tablete, da li žele uzimati neka cijepiva, a pogotovo ovo cijepivo koje nije cijepivo. Dokazano ovo nije cijepivo. Ovo je kemijsko-biološki opet. Ovo što je najgore, ovdje ste si genetika mijenja. I ono što je isto najgore, kad bude bila ta slike mreža, oni će jednostavno napisati game over za Peru, za Janka, za Ivicu, game over. Onaj koji će se cijepiti, oni će ga moći sve. Neće imati svoj prilog i možda. Hrvatska! Ovo je 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 Hrvatska! Treba održati laž. Hvala.